hadir mayo khobor bai Dr. Ricky Imdanshu ani saperthai kalong ke jengkendit kebangamla pan priang marilong brio baklan basat brio bakot bakya kata kade ka ba mangingitip yaki ka papaw sabar tinre ngasngu ngamdon pat dak way pat kalak lenti hakatu baklamat ka ba ngayo jengtip bai Dr. Ricky AJ Singkon Imdanshu ngarang don jingsha sabar jong selong ngadem ba ki khosiu masih duai parang IT kemensi macam ni show play bathau play ba ai baru play basim no pat ngasngu ke drum namar ngadairu uway na peneng inomi khmat bayai persang ban keren ki isu namar baro shelter ke jinglong nomi khmat ke jongaru khat pratli kisnem ngampat diolat sising kasiruman bu yasuki khmat ngai persang man bu yaki isu hakmat ngapit baka jingim jong niu nong elam ubangi kum kejat penrio ngadu hakani kaklamat hapdeng kejing kermen hakiba collection MP kabarang sudat ublay ulasay yai barkalong siya kejing kermen kejat penrio Bani songo nam tajungi krempep ki bai ki bathoin kin songo kidram dabram na ka bantajungi warailong marwe hapo ka yeng dorbar thawai jok parliament I race ki issue di babon ki ba baro ni saki bagani ka por ki jungi ka balingkot kapan ken mau yengi ki brio ba ka jingim ka bakut kamdei ka banginyo ya karta Andai ka bangi hapan keli om kebakat no kekerta jong jingim andai ka bakum no ke jingim ni dengan sotonat barna sungu yo blay buyo ya kaban ai ya kejat benriu jongi ya Dr. AJ Singkon Dr. Ricky AJ Singkon balit no aswa jongi syakawai par kapertai ingat bai numlet thali inum ino thali ya jaka Induai in a side namar kejing dongkam jong kejat benriu kalong kejing dawa kebakir ki